edi na no me fra bruchire bedu na me fra na me ka twose maba ama akra ye audio ma makwa aba na me so okay te me ka twose sister me ba fie te boabo akra ne ma no me ba be fa nam de na konkra na akoye interview because embassy no so omo ye dey omo hia no na me ka twose na se yo te me ka audio no me ye audio no bra wo je so pen yo edi anajo no Sunday anwumre be duru kuma se na me fra na ase ade asa enti o se ade asa na me ka se o sa na be de ne ade kye enti ade kye Monday anopa bese no nsia na me yese me kwa afere me ko ba bia me sister te no me duru a oni fie akora ni fie na me busa fie o se na akora na we na sister so we idwana we a wo de ni nyina no enra yetie ni nyina nkanfu a wo sister ene akora ne maame abusuafo ne akora ni nyina ka bomu a wo mo mpese wo be mu ba bia akora ne wo eno ano no that is the point. Wo ma mi bi wo mu ba ha ebusuan so mati ase wo betima be hwa akora no mi bi ye wo nua ba na akora no wo eti bi ne wo kwa se girl ni family ni ba akora no wa na eti so oba no osuru ne kwa wo ba bi wo fie bu se fie afọ nkora ni nyina se girl no mi jare wo fie na me ko ye ena me de ofra na tu wo fra ya wo didi matam de opa bia na me se me fa wo ba ena wo fa aka na akọ gyache wo wo se wo hunu wo ba no wo kwa wo ba no onte wo na aso wo no ede na wo se dis ka 200 cities mo wo se ya fama no anti akua se sia ye kasai akra no wan wo gyache wakoto dis akra no wo gyache wo gyache wan chen wo ma me bia mo nchen kwa na de ko ye nya na de kwa ma pa na be fa no o be fa ni firi wan chen me nchen wo nua pa any rich wunia pa no no na de na wunia wutimi ne ntena se enkasa na ade a wo ye de ase wo ton wunia ne too much woni akura ne maame na busua na ka bom e na wo ton wunia no yes woni na ka bom e na wo ton wunia sa wo se wo ye busua ni pa e na ono ankasa ne ba sabe akura ne nye obi ba e ye wan kasa wunia ba na so so de ni tu kwan ka boni bi wom ne body wo mna ne de e de na woni abusua na ka bom a mo pese ode akora ne betu kwan ya ka bom fa wode won sama wo kan nyina se wo bra ni abotre en wani abotre na chese abotre wani enti no woni akora ne maame na abusuafo ne ka bom ayi akora na firi won chen ada na akora ne me ba rich nya abotre mame nya abotre mame rich akora ne ti won chen ta ma woni ani mfrabro chire maaye no na okogya ache wonom wo mu be fa ne ko wo mu fa ne ko na no ya wo bra fra wo ka kire wo se o ba kumase no e na fra wo mu o se wo ba o nti mo me fa no nya sa na tie me kwaku ba ya ba se wo ba wo mu me fa ne ko minita mo ma me minya da woni time a enka wodi akire se enka woni time no aje bia we nya wotere woni a time a woni adaje no enka wo be ka kire wo se eyeja ene maame no wo masem etije wo ba na mo nkoka masem ade no wahire gina mu ya won pesa odi akora ne be ma ne papa me fa akora ne ma ne papa se sei mi so abusia ne tia me na me akora ne ja wo nyu na dia akora ne ja me me na me dia akora ne ma we mistake me na me dia akora ne ma wo se ka wo ba me ka chom se me akora ne ma wo mo e ka wo nko a akoma fa akora na ma who told you me e ka wo nko ki afa akora na ma you bet ma for me ka chom se ko so bia wo sika na me di adwuma me na me papa me sister wo oh that day e ka wo nko fa na ma wo da me ma no o to obuti no mu ja akora eni ti na wo ya me si me hia me ba wo na me ba I know my child fa me kokot me fa kokot me si me hia me ba me nya wo ba me wo na me de me ba bra o ti me hia me ba simple yes wo do ba yes me na me ba beja o me ti na busia ti ase ba wo di akora ja that word ni use me si just how word ni use enya wunti who are you na akora no sa wo na wo di akora ne ma me a na akora ne family no ma obi ama ho